Thansano Swbaimanliya kuburi borok jasapano kok sawai tongthun jeung borokni kok khanaya khoroksa borokni simi jeung kok khanai abongka ha Bubagrani tangsulo 17 Golagati Bidhansabha bai khobjak Pramodnagar hatibo songjak kaisa kothumung bandabo obahina koksaka Golagati Amsini MLA Manav Debarma asolo bwskangni 30 September salmaribo Greater Tipraland salmonoti Damsinini edisi bondo Lukurok logorinani bagai te bwskangni samungbutang tangbutang ronoti kaisa panda khlaijakbo manjaka MLA Manav Debarma karibo MLA Subud Debarma Iam Robindra Debarma MDC Umashankar Debarma akosong koktomathoni bwskango borom grang MLA Manav Debarma saka Thansano jesukpano Swbaimanliya chaitokdi Swbaimanliya Thansano Lukurok Hamjagu Bubagrano Lukurok Hamjagu Party, kaki di sini tu ye, jadi pemenang hati wa, kita kesulitan pada kita. Sini nah hamung abono, sen Thansano toman bagi, sen jotono, kaki, joto Lukurok saka sen Thansano toman Bubagrano gitu naik. Jadi mana bui kok sadi, sen kena kok kena ya, sen khorsan kok kena ne, Bubagrano. Bini kok sini kena ne, baru jotono Lukurok, salah kia. Kita kisahkan sini tirisare kita edisi dia pun. Sini kita di balan nota di mana ni bagi, apa jotono five ni sih bagi bo, panda apa, awak mau panda bo, ni mana? Apa yang sih ini orang kebetulan panda kali ini, orang mana ke sini orang orang MLA Subud Debarma, ada sini di sini yang orang Debarma, MDC orang Umashankar Debarma, akhirnya sini leader soalnya sini mana lagi ini panda kerja, sing sama kerja Thansano, sing jotono Hamjagu, sing Thansano tongkai. Ini orang kai sing sama kerja, sini rumah borok, sini Thansano Swbaimanliya peno, sama kau Thansano kerja Swbaimanliya. Tanggai Swbaimanliya ke, ekta nahamung lukuni public ni, sudah Maharaj sini Bubagrano. Apa nak Thansano Swbaimanliya.